Iamin ya Masya Yesu, wabaya mi mafefu badai so ayat Yesus Keriso. Shalom. Falu kaita zui ba gangirenua basa dedo ba kanal YouTube YKB Bahasa Nias. Fatwa leta baso daro mailo malangi da talau mengada. Ni suno di fulah milo malangi ma Yesus Keriso. Bama ada sawagale wa omasi ba faah kedeu ba zino faluhan da aga ya aga ban mono. Bahiza ya eda aga telefonau so aya. Omasi da aga mabaso daro malimo si fau fo angere nusia iya. Dunia itu degira irama baba abele gege hamu andani hamang itu. Iya tuh. Ira amaina batali fuse taro mailo balangi ni angere nusida da tabaso ia ba sura Yakobo faza efa ngawa filezara irungi si filemitu ba sia anya angere nusida da tabaso ia bangarua si file efa imane taro malilo balangi sile mangila hebi sama hemolu hadiah sa sono somi ade zau-zau ami sile arara oroma bataya saai. Ira talifuse ni masya badai zo ay Yesus Keriso si ofona tasuno lo balangi bata anda sawagele meno ufangaluo tarugi drefi si dua ngahena a dua walu alfa. Ira ama ina batalifuse so sapa perusahaan konsol games Xbox no irai ihauga sabwa iklan sa dogo-dogo esinia ya ia dao so samosa ira alawe zodono ba memodono ia ando ba me abele ia babo eege ono situbu ando ba kizomba ba umombo bamega sa humombo ono anda ira ama ina batalifuse alua wa alio wa ato esiginoto wa atidomnia yotarai ono sabuyu bolohua irugi ono alami sebua bameno irugi bihasa afriatania ira ama ina numale balebata iklan nomege tebato ba asiwai ba disambua zinura imaneva ngumako life is short play more eluahania ira ama ina fa auri ade sile arara haba adogo wa auri ade ira talifusa ni omasi badar mailo balagi sino tabaso mege ia modolai go ba auri andre hulezau sile arara bataya saai hulezimane drefi sino tatalui numalo itaba drefi siboho ande sile arasibai baba alio ginete ande ira ama ina batalifusa itaria natafaano zito baliko hite da baba auri ande ewi sababu gamo ya iya alua banofu badededa hadia mofozu iya ande bamale hadia alua iya ande bamale hana wa alua banofu simano ya iya sa miletaila hadia zalua baginetu mifunada ande itaria tumbu na sabadededa banguma tia zaya gelo ia ande fefu ni faluagu hadia duhu da ila ama ina batalifusa moguna sa wa maana ohito ande bahiza sa sese olifu ita ila ama ina batalifusa ya ia na lefu litoda bana lefano fena wawala ifangilama Yakobo fa boi alua bayawasa fa abedodo bangawale wa malua goitedodo medomano na lefulito kelowalangi halo walangi sabele mangila
hadia zalua ia mahemulu, hadia ia zalua bagi nete si somi fanada ando. Faori ande le arara, bahewa ele arara ia, na faner ya ia bakalo balangi, faluha ita zahel ya lidono, faluha ita wa amadu, faluha ita wa asehi, faluha ita wa gaina, balala wa aurida. Oguna nginete bafalua zomasi loba lagi. Ia dulu mengandung ita. Taroma lilma tua Yesu sama suki pada dema walau ara inotu ni terema bawa aurigani. Bafahau da aga bawa lorolala siduhu menomano bazomasi da ubu. Ya ehau ni amoni zanolo wa aurigani. Badai lo balanya ma Yesu Kristo mangada da aga. Iya. Ira amai na batalifusa bai olifu ita like, subscribe bata bagisi kada talifusa da tanaba. Samuzate uwabay tamafefu. Shalom.